Nah kalian ngejong baru ili bakat tu wilayah jas ayong. Tiga ke pangakren kedai ba kanong rim kiri ngejong simet kum brio ndai jong ke parti UDP. Kalau ada percaya ba na lek ben kersian ya ka UDP kam dei bangero tang ya UDP. Kalau ong hai tipor ba ngai je baru ke parti rilu adu ke PDF ke HSPDP ke UDP ke VPP baru ke parti rilu ngai man ngaku apa kini ke parti baru kin ya terelang banyo penyalam sarkar ten la de dang tu kelas sulong kam kai no ba layo penyalam hin sarkar daga NPP hadin baka mangi tanggal election sayong pad depan jengklat yung HDA ke UDP kalau ada terelang bat ke NPP gila lah ngila ada syasat nalandu nak ke sentral UDP yang UDP sayong nama balik ngi ke election pada kira tanda yang bangan jubab supaya ba bakum lu ban penjok yu kartong ke UDP ya sayong wala kataru ke banga ngayang kanong rim ba bukan dia jom UDP mutahi ba lada undon hal yang persyaan yang sencar udah beban kerennya kimat kejura jongka jadi pendiri nah kata-kata ko penlong yang apa nam sutu mentah bangan rai lah hanungan najing kersian bat san kimat hari ini segi bukan dia ke UDP MP election bentar long baru batun kadarin pangin elek lang kita ingin penbiang ke baik kali ke baik ke baiwan nang ta ia melero jungi sayong rol ong hi raplang nang ta nadu sentral hi ong pa in penbiang din na kalian jungang la decide nama ba asutho ban chukalalang kenya kambatan namar ba election ngal ayaj nadu usnem arjar khapra kristom man penjob yo kortong HSPDP di port ban pelimung HDA kalau orang kamkai no ndal de election along ko masyu dem khawai la alit kidara la alit ki la along bengumju te nang kawan sa election MDC itu por arajar khandai sen nashani le uwa akas warjeri atrai sitom hi antaro nomor bang nang i jaga parti HSPDP mga badru ko mus katali kene area rang sekali berkowe nang kawan ska election MP bayang ba Jimino hai tipor kimpat itu dure nga ndringa pak latri sistem hi tipor election MP bele Jimino mangla pensawa supaya ba hai tipor kade ka RDA ka RDA NPP FDA ka NPP ka HSPDP ka UDP RDA plus MDA tipor aram te mentali ngom nang ong syupi nganong gumno mentali RDA ru ngom da i syai tikena marbale jong ke HSPDP Pak Syakliar Warjeri Matadios Kimjudon Serengsan Paji dan tang ketipang yang marwe te badong RDA ka ngalai kami cenjari kai kala kami kendiat kata ka ba ngang sungthu bang habman kiar ni gege baro nomor ba habong jat benriu kamdai kumbadan ba ong mano nasu badan ko we kentin mangakan mau ba hana lada PE jat benriu khilek banlong MDC mdei banlong MLA te ka kentin jat benriu kam dam mudur thane banong ba ban yaki yaunu pai belombong jat benriu de ben chuana la yang khun kiti ki marjan marpa ki para ki persa nata ikido kisnam khasihi ni zong jat benriu ndei banong ubakwa jat benriu hablek long MDC kadon kentin bong ta lam maklan dei Deputy Chief Minister ba orang kata kawin ni jikran ke nang ta dan ki katu kat ni ki rang ba jingi pat ki ba haba je ndeu hab li long sang le no ma balai mla banyak sa hab le kini ki kampan ban yada kata bisa ling la serai nama ba kerkom keren te along penbitar ke tang ba ngasu thu ba nasu sendiri pai ba soyong ladang rai bakla manga le bakla manga te kibun ba kuma dan baong yang andru 100% cepot soyong kila dei biki bri ki support ba happy yang ke
Nata 20% gende yo kena dia. Te ngambil sim kredit tane kata benong medi ta mangaru ringan ringan dan itu sibut mangan penjob. Ndi pai ba hi sim bola ai ke cingir sian bola penjob. Ia pan trisito menta perusahaan sina ban penbiang. Te katung ila ya kon siapa sayang. Kipai ba yang baru ba perston. Mentang li biang kita bijingkran be la meeting sini setai. Kalau pengitar mesti oh hai ni por. Oh ngasus ngau. Hai ni por de bangayo alat. Mangan lek nak parti ke ba ide bani kun persia kalau ada ni tak cing snow usok sat nama ba jingkren ke ba nganong pe ngape bahale mi ide isu banong ba bani kun persia ayo sitting MP ide ku ba uweiru ukuran yu ba ardan aru ukuran yu ba ardan paro parti ukuran yu ba ardan mi ide isu banong tu kena diet jongka VPP ro ende ba regis kon ide bende ba ardan mi ide isu tu sitting MP bende tu ba bersan palal ide ba ardan subaro baro untuk ke gini ke ba kikiran te banga perkat marwe te ngak sulong kesan nak marwe kendong nomor ba kam sulo yang abangan mi itu kejingkiran jong wan pe kum amparin di bayuan apa sayang kaju biang hikir ko melap election mensua kurtong wong ji yang ada do pung wan sa madam amparin ong ai do ksong ai do siing kabom stu tau tu prostun sio mau tu le te kasadut ka bakhleng ka ba bang ka komta komte ka yala election kum itu kalau pen bodor na beli yang ada berus kata ki ong bangam ju dan nong rembangan keren mar imsu yo porchu pe nyape yo bardan mentaro hakin ki por bala ada bardan ju keren da banong bangin kan thoi brio nyar keren ni nong rem jaga jaj ben rio ngarung akwa bangan keren ni ta nong rem jaga jaj ben rio ndre dalawan ki kiliang persia persiang di ban kawang ban thermal ban se la kawang ketiki brio tingi sus ang snino sukan ther pum pum ni kawang persia total tamang haban kan